Shango Golimana ne Ante matiti van gumera tutania. Eish, mativana. Okay, option makaya machaka ndoto kamba nambana keso swinene valuta lava tsaka ngolo ku tindhawu to hambanahambana. Ya naswona ku mani vona le Romania, Mozambique, Zimbabwe, hinkwako le nga kona Limpopo, South Africa hinkwenu na kesa swinene kwa mina ngitile America, Germany, Israel ana mbona mkahle kise ngopfu swinene wa mi support ka nkala gingirikana ku ri mina mandlele gere gingirikana ku mashawa ka ke stars ku tshela ku jora first into tora mara mtati singota kahle man hey David Diela hawa David Diela David Diela misifoni kumelene he's now being suspended by the PSL that is called precautionary suspension to July. Marabere is a precautionary suspension kuba a ruketele referee aka PSL kunga Victor Hlongwane. Lava nga swi tivi ku kumeleni a venda kumbe a twando Viglan Ngahela a ku tlanga Black Leopard na xipano xa Bloemfontein Celtic laha Black Leopard yi nga biwa 1-0 ivi loko ti chaya kumba David Diela i owner kumbe i n'winyi wa xipano xa Black Leopard loyi a nga tsutsuma swinene a tsutsumela referee Victor Hlongwane loyi a kha a refa game leya laha a nga fika a n'wi rhuketela a n'wi vulavula ku biha swinene ivi a tirhisita na marito man'wana mo ka ma nga ri kahle a ku i mchangani xilo lexi lava nga swi vonangiki ni kombela mi tiyingiselela hi n'wexe audio mi nga ta ku mina na hemba Don't Hlongwane, don't I'm the boss here, I'm paying you. You must know that. I allow a mistake to happen in the ground. Mistake will happen to everybody. But this is not a mistake. It's following me. I'm giving you the last warning. You come here at your own risk. I'm tired, Hlongwane. I'm tired. I'm saying before the media. I'm saying this before the media. I'm saying that before the media. Hlongwane, you are from Guyana. I'm from what you call Nchaise. Hlongwane. No, we'll never do that. Nchaise. I will never do that. Mchangana. How many penalties there? East London 3 weeks ago the same. The game was over. He did this one thing. Mchangana. Hlongwane, please, we can do without you. I'm asking you, please, my brother. I'm asking you, don't come. You guys, I don't have a problem with you. All of you, I don't have a problem with you. Hlongwane, you come here at your own risk. Wherever I'm playing, don't go. Go do the other games. I'm going to write a letter tomorrow to the league. It will go to SAFA. I'm going also to tell the Jordani tonight. I can't run this business. I cannot run this business, guys. Mchangana. It's a Changan. A Changan do this. And we are not violent people. But don't push me where I don't belong. Go well. Go well. Well, anza ka swona hi vone vanhu vo tala va kwata swinene la ka social network va kha va share audio liya ku ri kahle ku humeleli ma swona ku na mina ni ready mos for aka ri 20 yerini 2022 World Cup a ri swi na ri ready na mina so for lava nga swi kahle bolo ya biwa lawani kahle ku va ku nga ri na age yo tsutsuma yi siya mara kahle loko ri khala ka matiko a swi ta swi lungile swilo mara yona ya biwa swinene ni vula mhaka ku number 9 na swi kota ku kora bolo loko mi nga tshembi mi ni invite hi ta tlanga xin'we ta swi vona ku njhani mhaka David Diela vanhu vo tala va kwatise mhaka liya a nga leswi a nga swi vulavula hi ku verile leswi a nga swi vulavula swi na tribalistic undertone leswi vulaka ku ri i na ku tseketsela hi ku ya hi ririmi ku ri himpela munhu loyi eMtsonga swi vula ku ri yena a nga disa dise ku hina hi vaVenda mara loko langutisini laha handle vanhu vo tala va vulavula ku ri kahle ti-referee te le Afrika-Dzonga kumbe ti-referee kahle generally ti le ku ve na mintlhontlho leyikulu hi mhaka ku ri va tala ku swi va tikela ku fambisa mitlangu hi ndlela leyi nga fanela laha mi kumaka ku ri swi kwatisa ti-coach kumbe ti-owner kumbe na ti-supporters nkarhi wun'wana mi swi voneni hi World Cup ku ri xipano xo fana na Nigeria, Senegal va rhobiwe njhani hi VAR lero loko va lava ku languta timhaka teto generally kahle ka ntlangu wa bolo nkarhi wa sweswiwani ti-referee ti le ka spotlight
laha vanhu vo tala va complainaka kumbe va nga na ku vilela hi marefele ya ti-referee tin'wana va vulaka ku ri nga ri vo endla hi mavomu vo lava ku hi tisa hi mavomu. So nto swi nga ni hlamarisa ngopfu loko nkulukumba David TDL va kwatini, mina ni lo hlamarisa ngopfu hi makwatelo ya vona laha instead ku va chingelana na referee Victor Hlungwane va katsa na hina Vatsonga hi nghenelela kwini ka timhaka ta vona vambirhi, ka timhaka ta Victor Hlungwane. The fact that he's Tsonga, it has nothing to do with what happened there. Hina Vatsonga hi nghena kwini, why hi ne hoxiwa ka ku complaina ka vona kumba TDL. Phela va hi ri kwetelo ngopfu hi vanhu lava nge va hi support xipano xa Black Leopard, ni va vulavula ntiyiso mhako leswi va nga swi endla nkulukumba TDL ni twa swi swi kumise tingana vhele hi swi voni ku kumele yini. PSL va suspende nkulukumba TDL lexi karhataka ku nkulukumba TDL a vo va ntsene mufambisi wa xipano xa Black Leopard, va wela ka leswi vitaniwaku PSL 7-member committee, I think a ni swi swi vitaniwa yini mara va wela ka ntlawa wolowo wa Premier Soccer League laha va langutaka vufambisi bya bolo la Afrika-Dzonga. And loko ku ri vona va sungula timhaka ta tribalism hi ndlela leyiwani swi hi khomisa tingana, and hi sungula ku vutisa ti-question ka ndlela leyi va nga vekiwa hi yona ka xitulu xexiyani kumbe ka ntlawa walowuya hi ku a fane va languta mhaka ya matikhomelo ya ti-leaders kumbe varhangeri. Hi ku loko murhangeri ro fana nkulukumba TDL a hanya hi ndlela leyi a nga hanyisa swona, ni vona swi khomise tingana hayi ngopfungopfu ntsena ka vanhu lava va nga va Venda mara ka PSL hinkwayo va khomise tingana, ka PSL na ntlangu wa bolo hinkwawo la Afrika-Dzonga ka SAFA lero a ka ha ri mhaka ya David TDL versus Victor Hlungwane leyiwani. Mhaka leyiwani mhaka leyi ku nga mhaka ya le Afrika-Dzonga. Ha swi tiva ku la Afrika-Dzonga sweswiwani ku na mhaka ya level 1 laha venge ku na ku lwa loku nga kona between Vatsonga na Vavenda, ende loko ku ri ke ni nkulukumba TDL va tlhela va ta ka vulavula timhaka leti va nga ti vulavula swi endla ku ri swi nyanyisa xiyimo le Avuwani. No tshemba ku ri swi nga nyanyisi xiyimo no tshemba ku na vanhu lava a va sapota Black Leopard khale va ta ya mahlweni va yi sapota kumbe van'wana va ta tshika hi swi tivi. Mi nga hi byela mavonelo ya n'wina laha hansi loko ku ri ke na mi za mi subscribe ka channel kumbe mi subscribe sweswi mi tlilika subscribe mo tlhela mi ku tlila ka clock mi ku tlila ka subscribe ku loko hi endla minongonoko ya hina n'we mi nga siyiwi ehandle mi nga titimeli. Na mi vona mi tshame kahle le a Nigeria mi kona laha Netherlands na khensa swinene, na mi vona tindhawu to hambanahambana ma na khensa swinene. Na swi tiva vanhu van'wana va swi tsakela ku loko ni ku tindhawu to hambanahambana van'wana va tsakisa hi Ekstors ni ku tselekile nyora ne mara timhaka ta David TDL i timhaka leti ti nga ka a national level right now hi mhaka ku ha swi tiva ku la Afrika-Dzonga handle ka timhaka ta tribalism hi na timhaka ta racism leti ti talaka ku endla hi valungu lava va titwaka nga ri vona va le henhla ka vantima, white supremacists. So valungu lava va talaka ku endla timhaka ta racism loko ku tlhela ku va ku ri hina vantima hi tlhaka hi yo wetelana hi hexe right now ni tin'wana swi hi tlhelerisa ndhaku tanihi tiko. Phela ha swi tiva ku democracy ya hina ya ha ri ntsongo 24 years I think down the line already ha dirana na mhaka ya tribalism leswi khomisa tingana swinene. Kahle timhaka ta tribalism ku hava munhu loyi a lavaka ku tsundzuxiwa hi timhaka ta tribalism la Afrika. Ha swi tiva ku humeleni a Rwanda ku tlula maybe 1 million loko nga hembi wa vanhu va dlayiwini, and leswi nga endla ku over 2 million wa vanhu va tsutsuma va chhe ku chava tinyimpi leti ti ri kona le a Rwanda ta ku ya hi ririmi, tinyimpi leti ti ri kona ku dlayito ra vanhu lava vitanaku Matutsi. Ha swi tiva ku hina Vatsonga la Afrika-Dzonga khale ri ti-targeta tribalistic undertones, swi nga va ku ri hi ndlela ya ti-jokes, hi vitaniwa timfene, hi vitaniwa mafureyini makwerekwere, swi tele ngopfu swilo leswiyani. And ni twi nga ri na mfumo a wu siza wu tirha kahle ku tirhana na swilo leswiya hi ku hina Vatsonga ha swi tiva ku ha andamaniwa la Afrika-Dzonga. Loko nkulukumba TDL ku tlhela ku va ku yena a rhangaka a tlhela a sungula timhaka letiwa a ri murhangeri lonkulu wa bolo la Afrika-Dzonga, mi ni vona swi nga ri kahle. Ni vona ku ri xiboho xa kahle eka swilo leswi nga humelela i ku va nkulukumba TDL a tshika bolo. Timhaka ta kahle leti ti nga humelelaku after everything i ku va nkulukumba TDL a suspendiwa ku va a nga ha rhangeli bolo kumbe a baniwa for life aka bolo. Hi ku sweswiwani very PSL yi teke mhaka leyiwani yi yisa
leswi va swi vitanaku disciplinary committee. Ha swi tiva ku disciplinary committee ya ka PSL a yi lumi eka ngati ku nga endliwa xihoxo hi ti-coach va vulavula timhaka to karhi. Disciplinary committee ya la PSL a yi ndlangi a yi tekangi xiboho xo chavisa lexi a xi ta dyondzisa munhu loyi a nga endla swilo leswiyani. Right now vanhu vo tala va le ku complain va ri wa mi vulavula hi TDL a mi tshika Pitso na Benny McCarthy. Hikwini ha swi tiva ku Benny McCarthy na Pitso ku humeleni vona a va tikhomangi kahle le ka mitlangu leyi yaku helaka sweswinyana na vona va le khombyeni ra ku va nga suspendiwa kumbe ku humela yini. That's why vanhu vo tala va ri wa nga ri n'wina se mo concentrate ngopfu ka nkulukumba TDL mi tshika Pitso na Benny McCarthy. Ko va ku mhaka ya nkulukumba TDL i mhaka leyi yi nga na ku vulavula ko biha ngopfu hi rixaka rin'wana ra Vatsonga. That's why mi kume ku na vurhangeri bya Vatsonga Machangani a Limpopo va nghenelelini eka mhaka leyi laha va nga release statement and swi va khomangi kahle leswi swi nga endla nkulukumba TDL. Mi ni tsakisini hi marito lama ma nga vulavula hi minister wa sports loko va vulavula mhaka ri ku ri timhaka to fana na tribalism i timhaka leti nga laveki ka swo fana na mitlangu hi ku mitlangu i swilo leswi swi fanele swi hi hlanganisa tanihi vanhu tanihi tinxakaxaka to hambanahambana kwala tikweni because we are rainbow nation. So loko ntlangu wa bolo ku tlhe ku va ku ri wona lowu hi avanyisaku swa ha pfuneni ma swi vona. So nkulukumba TDL me hi vona ka mina ni ri a va susiwi eka ku rhangela ntlangu wa bolo la Afrika-Dzonga. Black Leopard vanhu lava a va nge hi support mhaka ku ri hi mhaka ya nkulukumba TDL. Mi ni vona ku hayi no matlhari hansi va ka hina a hi support ti-team ta le kaya hina tona ti-team to fana na va Baroka FC, Polokwane City, Black Leopard ti-team ta le kaya letiyani ko ku Dynamosi a swi tikumeleni yona kuma n'wana a nga hi byela ku ri yi le kwini Dynamosi a yi lava na yona mara a hi support ti-team ta le kaya. Swi kahle ku hi support team ta le kaya lero hi nga pfumeleli xiyimo xa nkulukumba TDL ku xi hi divide tanihi vaVenda na Vatsonga. Hi nga pfumeleli sweswo. So a hi yimeni hi khomana hi va xixin'we hi aka rixaka ra maAfrika-Dzonga kwala tikweni ra hina. Hileswaku loko ni languta the way Afrika-Dzonga yi dealaka na vanhu va racist na vanhu vo ripa na vanhu va nga na ku discriminate vanhu van'wana hi ndlela yo hambanahambana. It's the same way David TDL must be treated. He must be banned from all football activities. That's my viewpoint. Hi leswi mina ni swi vonsaka swona. Na n'we mi nga vekela man'we hi mavonele laha hansi mi ku eka stores kusurekile nyora msesi mtotora subscribe bani ka mandla gingirikani channel mi tlhe mi click the clock lani ku ri mi kota ku commenta na n'wina mi vona mavonelo. Ku na xi xin'wana ni nga xi twiseki hi nkulukumba TDL. Minkarhi hinkwayo loko ku vulavuriwa hi xipano xa Black Leopard mi ta kuma ku ri vona va vulavulaka ku nga ri coach. Minkarhi yo tala loko ti chaya ku vulavula nkulukumba TDL ku ri ke yini hi la ku twa ku coach yona yi titwa njhani. Minkarhi hinkwayo TDL ku rhanga yena vulavula ka media. A ndzi vona va ti-channel letin'wana loko ti chaya ti tsutsumela ka media ti ya ku vulavula ku ri tona ti titwa njhani mhaka game. Hakanyingi i ntirho lowu fanele ku tshikeriwa coach kumbe assistant coach. Loko se ku ya vulavula ti-owner to fana va Chipa TDL va fana vanhu lavaya mahanyelo ma bolweni ti va ri makahle ma hi chixa xiyimo. Hanya as a chairman. Loko u lava ku va chairman behave like a chairman. If you want to be a coach behave like a coach. Go and coach the team. Hi lava nkulukumba Johnson va coacha hi voxe va ndlela yini loko ti chaya va la vulavula va kota ku veka mavonelo ya vona ende va la right. Munhu loyi a nga chairman a nga na right ku tsutsuma a vulavula na media instead ya ku hina hi twa coach. Hina hi lava ku twa coach yona a yi plane yini game liya nakona ntlangu yi wu vone njhani. Mara loko se ku tsutsumela ti-chairman tsutsuma ti lava ku hi byela mavonelo ya tona hayi na swi hi bayisisa kahle swi twisisi i mani munhu nga in charge. Maybe vona va endla ti-substitution because vhele ku na mahevelo yo tala sweswo ku ri ti-chairman tin'wana ta swi kota ku ti endla ti-substitution ti tshamele ka grandstand. Ku na mhaka yin'wana ni nga yi twa ivi nkulukumba TDL kahle matikhomela motaniyani i tshamelo maxele even within the Venda people. I never Venda na divide kuna ti-tribes to hambanahambana within the Venda people, right? Just like hina Vatsonga hi nga na Vahlengwe, hi nga na Vaxika, hi nga na Vandhawu, hi nga na Machangani, hinkwenu hi hambanile hi tribes to hambana. Very nkulukumba TDL va swi kota ku va vulavula ku ri n'wina vaVenda va so va hala njelere a hi milavi mi nga vi na se ka team ya mina leyi va swi kota ku vulavula timhaka to fana teto. So nkulukumba TDL a nga ri va na history ya vu-tribalism lero
Kasani mina ni ntima na makala ku abahlongoriwe aka ntlangu wa ball va nga pfumeleriwi ku langela ball Afrika-Dzonga na la Afrika hinkwako a hi va lavi. Team ya Black Leopard a hi lavi mara ku kuma ti-deal a va hi lovi. Mi nga veka mavonelo ya n'wina hi ku ya leswi mi swi vonisaka swona mina hi lava i mavonelo ma mina malama kuma ti-deal a va hi lovi a bolweni. Hi ku Afrika-Dzonga ri le ku diyeni timhaka to tala ngopfu. A hi lavi ku va kuma hi karhi hi lwa hi mhaka ya swilo swa so. Mavulavulelo lama va nga ma vulavula henhla ka ku va swin'wana a ma kahle ma kombisa tingana swinene. Ma hi kombisa tingana ngopfu tanihi na va rixaka ra Afrika-Dzonga hinkwenu. Na swi tiva ku vanhu vo tala a hi Vatsonga ntsena lava nga kwata hi timhaka leyi. Mhaka leyiwa hi kwatisa vanhu vo tala ngopfu ku va swi tiva ku ri Afrika-Dzonga mhaka tribalism mhaka leyi kulu swinene. That's why mi kuma ku hi vala ti-xenophobia. Swilo swo fana na leswiyani swi suka swa kwala ka timhaka to fana na letiwani. Mi kuma munhu a vulavula swilo swo ka swi nga twali. Se ku swi nga ti-xenophobia na yini a swi laveki swilo leswiya. Munhu wo fana na loyi a nga laveki. Mina munhu wa tribalist na munhu wa racist ni va veka same WhatsApp group. Hi ku ya mina va fana i muhlovo wun'we. So the same punishment we are giving to racists is the same punishment we should give to tribalists. Just like the same punishment we should give to people who are homophobic and xenophobic. Xenophobia should become a crime. Not very long. South Africa if any move fast. If any move fast ku hi atla criminalize ku munhu a ri xenophobic kumbe homophobic kumbe tribalistic kumbe racist. Same thing, same WhatsApp group. So loko ri mina mandla gereke ngiri ka loko ma xava ni ri ku na munhu kha hi kumeta kwala. Loko mi nga subscribe ka channel ya hina mandla ngiri ka ni mi tatana mu click subscribe mu click the clock ku loko hi endla nono ka hina mi nga titimeli mi nga siyo andla. Eka stars ku nyora salute Shamina namtha eball phela ikhona njani 1 2 3 hey 1 eka stars